I am going to go to the United Nations. Ole asa I vaaila I Paka ele malo Samoa. Wala to mele ofan. Ole vai asole na te nei le susana o fai atu o la fa mama fasai ai. O puelua. Ole transparency. Mole accountability. Transparency, mole accountability. Ai wo mai lo ma fo fau I le te milene. Sa ta tau ona o tala noa whapea. Oh, happy birthday to your daughter. Sandy Faʻasoa Tamotu. Te au palusalui. Wow. Oh, o le fio mai ko sola. Waftai tele lava. Toto su, kei tem, waftai le mafuta mai. Patamanu, tatai lo mafuta mai. So what I was talking about last week and what was the main theme of the talk, of the discussion that we had last week was about transparency and accountability regarding our leaders. What I should have said, reflecting on it, what I should have said, the lack of transparency and the unaccountability. Familiar? Oh, sorry. Oh, Lucy and Chester. Oh, so it's the lack of transparency and the seriousness of the accountability amongst our leaders. That is what I should have said last week. Now, apart from those leaders are the people who are now ainga whaatuatua I le atua Samoa ua tasi. Now, the reason why I put them aside on a yailona mafuaanga te le lava. Yailona mafuaanga walai on o le tau whaia ta itai o le ainga whaatuatua I le atua Samoa ua tasi. I la whaamatalanga leo whaia tunei. Lack of transparency and accountability. So, the lack of transparency and the unaccountability of the previous leaders of Samoa. Ka tonu po o tau malamalama mailu tātou. O tātou o tunu I la whaamatalanga le whaiatu. Le ala ua talanoa mai le apostolo I apolo so'o. Le so'o fo'i o tātou wali I whaola. Le li whaiwhaivo e teo. I ona whapea mai lea. I outou tu e seina e outou le loto le anga malava. O le pongai le nao le mea le ui. O le loto le anga. O le wha ole. O le tau pelo, o le pepelo, ma le mataua. Ma le tau pule e wha ole le anga, e whai le anga, o se mea fia lea. Wa iai, inisio ta itai o lo tata watunu. Ia. Ua tau pule inisio ta itai o lo tata watunu. E whai tau pule nga pepelo, e wha vai I lunga o mea pepelo. Mai o te matua ofoa, o le atatia I wha mole. Le atatia I wha mole. I've got some acknowledgements. I have got some acknowledgements to make before I go on. First of all, also, siata, ya, Wukua yakul mako whamungia o ke alo was whanau le skongai. I manuia tele lo was whamanatuina lo was soifua.
O lava lona ngā ka ai me pongi e o mai e lefa kari aku kau ka ia e la son fua kai au. So ya le na foi. Ya no fo ana ina e fai pisingisi ai sau o lefa kari aku Godfather. A le ngā le la susu ngō koi. So happy birthday, brother. Yeah. I'll share Samoa say. Se fia ngasili ia masei. Whamanu yanga fo I loto iai inai Melbourne o me sili ngai fa yang nama fa yo ta fa. That is a stress. That is a stress release. So very good. Good on you. Good on you, bro. Ola u whamanu ia tu lana nai le. Le asa soi fuar whamanu tuina le asa soi fuar tu whaal vai malai. Ai. Nei au acknowledgements e wha. Fia watu lo tātou, ainga I lo tātou. Ainga whātua toa I le tua Samoa ua tasi. O ke le kea lava. Po aingi sika ngaka o whanau longa mai. I don't care. Because those people do not exist in my universe. They do not exist in my universe. Pau lava tangata o te matua. O pole ia I le fia mai a tau. O tangata e o ngatusa ma o ngatasi o mātou talitonunga. Tangata e tutusa mātou te whaatua tutusa I le tua sili ese. O tangata e tutusa mātou te le whaia ni tau pule leanga, tau pulenga I me leanga, e wha leanga ai se tangata le sala. E mātou tangata mātou te tutusa, e matua te leo mātou loto, e tali eiti ngā mawhaingata, ai le tua ia sisi tangata. O tangata lana, o te taua, o uso, ma o utua whawhine I a keriso. O Tamā, o utina, o la uwhanau, o a uwhanau, e mātou te tutusa, e o mātou tali tonunga. O aula, o ke le kaula malama. I don't waste my time on planning something bad for anybody. I don't. I don't waste my time thinking, oh, this person is no. I have to do my best to think about me and what I am about, than to think and worry about somebody else. That's how I live. That's how I live. Ola na ola. Ola wola na o te le mana o mai le whawhita auri o lesi tangata. O te stress ai fua. Ai mana o lola tangata na ai fosi mai lona whawhita auri. E a whaina ai lo uolanga solo lele. E ona o le fia lea. Le ala na o le fia. I le nei wha tausanga atoa. Iau sa wali le lima. Le ala le na o lo le fia. Wafaina. Le solonga le lei o umana tunatunga o umafaufaunga. Wafaina. Le solonga le lei o lo wola yaso faiso o. Ona onisi ua lātou taumawhai e whaaleanga le me pele ia te. Lele tau so sa isala elu lava. O whēari eile isala elu. E kakala le whamalama. Ma kilo I Jerusalem. Kilo I isala elu. O whēle me elu iai. Lineta Loi. Lossi and Jester. Taile mafutama. Le te aula, o acknowledgements here say fa solo atu. I ona tātou. Fa solo I lola o tātou.
talanoanga. O te tolo pulo i le tautua le tautaya e ma le malo. Lau to whaare vai malai lau susunga i le ataua, lau susunga i le leo leo, lau susunga i le loia sauni uni se leni. Misa, whaftai lau tautua e, you're behind the scene of everything, but without you, i le mawhai e le ori e ko korunga whai la ko mea ngai whai mai. Ioi. Te anga le ai lau tautua misa, i le mawhai e le ori e ko korunga whai la ko mea ngai, ma le oku karikarie, ngā msungu mai kangaka. Lau, whaftai e tu fo i lau fionga i le ngā whatasi, i lau mae ma lau, sa ili fo. Ioi. Le o tātou i loa nei. Lale mea ngale kupu ai, lale mea ngale mawhai ai, onga iai, the Blue TV. Ia kau sangai kele. Lale mea ngale ele le Blue TV. Lale mea ngale iai le tauta iai. Lale mea ngale iai mau. Lale mea ngale iai manatulelei. Lale mea ngale iai Elvis Molly. Lale mea ngale iai Fonoti. Lale mea na lilo ai. Ia Tamā li I mawhai launga. Ia mai se fo whanau. Tali o le taimia le atua. O le taimi o le atua. Taimia le atua le o fatua le Blue TV. Ma tauta iai. Ua whai le polokalame a le tofai le vai malai ma le sunga I le ataua ma le sunga I le liloia ia sauniuni seleni. Ua whai ma mea fia. Ua whai ma vaila au e toa I ai. Mawhatianga o le atulu. Mawhatia I sea. O mawhatia. Ona oni. Whai ngā nisi. Ua manatu alatou. O ia latou le sao. Ma le poto. Ma le ata mai ato atoa. Ana lau sao lau whasolo I esi kaimi. Nio lau acknowledgement mo mua na. Lau acknowledgement lo na lua. Lau tō whawhiu. Lau tō whawhiu. Lau fionga. Whamina le tupfia. Lau tō whawhiu malosi. Oka sole. Ua levana o sa whai lunga. O pepaia. The Panama Papers. Pandora Papers. The Paradise Papers. Ua levana o sa whai. O le ala whailena. O le ala whailena. Nā lai ona o walu e whai lau freelance. Lau freelance. Investigative course lena whai. I was going to dig into this. Ranga iai tangata e tatau o na whale pui solo atoa I Samoa. E tatau foi ona iai, tupe e toi whaafoi mai I le malo Samoa. Ai e matua tolo pulou, lau pulelea, Tamā le ele. Lau tō whawhiu malosi, lau fionga le tupfia whamina. O le aulo le mea lewa e se uma oe. O le aulo le mea lewa e se sopo mai me lau tō whawhiu. Ka te aula, sa o mana o te eli mau eli pea. Sa ia, masuinga malia mea ia le kukupungi wa mea monia. E koe kū mai ainga whatuatua I le atua Samoa o tasi. O na au no whololea, ma avaku ma documentations ia, ku u lima I le lauli al mai atua.
Whaafetai e au maia le se lau se fulu mo le valu piriona. Whaatai. Whaafetai tele. Whaafetai ua e au maia kampania e wha. O loo iai mo directors mo shareholders. Mai Samoa. Samoa la malau whaafaa. These people, e eile tu ai nganga ngana. E eile tu ai nganga ngana. E kawa I kangakangai. Most of them are politicians. Most of these people that have put together riches after riches after riches, money after money after money for themselves and their families are mostly politicians. Some of them have been CEOs. Oh. They're not over here to ai, no over atata tuina, le upu lea, o le privatization. O le privatization la sa moa na fai. Na fai la lato o incentives o le privatization. Their incentives, one of the incentives that they used was to broadcast to overseas companies to bring their businesses to Samoa. Tax-free. Tax-free. So, overseas big businesses were asked to bring their businesses to Samoa, establish themselves in Samoa, create work for people of Samoa. And also to make products in Samoa that can be exported out of Samoa, and the government of Samoa will have some money. Instead of that kind of privatization, the privatization that HRPP did was money laundering. Ele I o atu la pisinisi makampania na watu I Samoa. Nga waku mangikupe, o ngor wha ia mauaingi ngā ruenga I Samoa, makoko alako pisinisi makampani I Samoa, whawhainga ruenga I tangata Samoa, ia mauangi products, whataule le malo tunu o Samoa, ia mauaingi kuple, recycle kongo Samoa. No. O le whainga o le mea lea o le money laundering. O la toi foi la whamtalanga I o tangata nei a fia mea nei. Mostly politicians, e whaingoa I le ingoa crime, criminal, o le lato ingoa, o politically exposed people. They are pips. If I know pips. Or la to politically exposed people. Peila o fai pule I Samoa. Peila o CEO siana I Samoa. Fiu. O la o la tu atu le vaenga le ia te oi. O te le whaalua whasasia la unga ruenga. Ai whaafetai tele. Tolo pulou la unga ruenga. Oka. E wa unga fua ma kampangia e whaaku ila e parenga e whaalarau maia. Oi. Polynesian investment. Ai mana mianga le. Commonwealth Youth Games. Se vai ai ole mea. Vai le poko le whainga ole mea. Ioi, the Commonwealth Youth Games. O lai wa pia kilo ko ngaka whainga e au ngoa ma se wa ili. Ia sa o lai sa o le leile mea. Now. Nga anga whainga o le Commonwealth. Ai e se kanga kai o ninga. Le mea la le Samoa.
Yalome Gray, Tania Finau, Tala Tapai, Emily Hughes, of the Telele Mafutamai. Wow, son. Taile Mafutamai, Malole. Yep, go pull out, I pick a go if I saw it. Go on your YouTube, look at it. If I saw it, pull out, me fight. Boangi make if you found you go. It's all yours. I will never be in your way. So, o company lani. Auto tanga ina e company ne fa. Na ole koe. I am not going back on my filing at Wingalesa. Sa nga pati ai le to fire a few malos. I'm not going back there. Not to. Ya fabriato sa pati ai fai nga luenga po. Po ngai fo e fai o valila nguku. So le fa ko e lo makua. Mau. Ia tai malie, Losi Wonki, Terry Barn, Yeti Vili Top Malatai, Sioeli Tau, Tu, Natu, Mataloli, Maftaile Mafuta Mike. So, Samoa, Lewa Makanga wa Yaku. Lang Oleve Vesi le Mele. Ai ua sa o are kaofiofi. Yoi, Tali McFall, Filiata Tutumo, Taila Mafutama. Ole a auto e whaopopo I le ngalu wenga sa fita I tunga iai, le tofai a fiu malos. O mea moni mea, these are facts. These are facts. Leo loo thinga fita tunga yale to fire few malos. It's none of this was known before. Because on money laundering, la fa matala tuina le process fa angan melo le money laundering. Money laundering. O Samoa is known as one of the most popular tax havens. Ole upule havens, if I liu fo inale, ole sa onga la ole upu, tax haven. E pe ole langi fo inale matagofie o mekau tax. Ese la upule haven, ai tu yaile haven, tax haven, ono matalo lea ona. Whalelenga kau whaamaka, whaamakongi mai. O le tax haven, e alanga tax haven, o ngā iaile mea lea fia I eile kangaka. Lea walanga tax haven I le kungura. Ioi, o le whainga la tunu o iei fafo. E whaile mea lea wa wakula ko pisingisi I Samoa, kalako kupe I Samoa. Male, with the hope, o lea whai lai whai I lako uia. This is an international process. E le mawhailanga tax. Singa I o lako kungu. E le mawhailanga tax singa I Samoa. Leanga o incentive o Samoa lewa iai. E o aku fua kampangi o maha lako pisingisima kampangi. Without tax. O ngā waku lore o kampanginga. Ka pe o kanga mea parapala. Whanga yoi ala ko kupe. Ele ai ma se sene mumu tasi. O tupe ia e watu I Samoa. E ku ua. E o ese mai le. Ese mai kupe ia mai Samoa. Ua saua I male fia milionga o tax. Atangata. Yoi. Le fo iwa o kilo aku. Le wai e kanga kare o wha. Yoi. John Seve tolai, le vo o le mea whailang kupur ka ku Faʻasoa kaluai, e ai. E ole pole, wa maanga whai iei ku ai ngā whainga ese. E le koe kupuri mea.
So ole tax haven la Samoa. O po ole tax heaven. Heaven as in heaven above. Ole upula lea haven. Ole fa saolo se fa faingofie. Ia faingofie ia na malama lo tato watunu. O kilo ngai kampangi ke kele ia Samoa. O polkiki aku ese ia Samoa. Oka. Ole makua langi le mele Samoa le ai ma se mea ia whaingai. Leo aku e makua. Eli le aulo ai Samoa ko e ese mai ala ko kupe. Yo, e aku la ko kupe Samoa e le taxinga Samoa ko e ese mai foi kupe nga mai Samoa e le ai se tax I la ko waku uye ngongo foi. That's how it works. That's how Samoa was blacklisted by the European Union countries in 2017. O le ala lena, na blacklist ai e atunuu o le Unia Europa, le kongi Europa. Na blacklist ai e atunuu na Samoa I le lua hafe se fulfitu. O ngole mele. O laia tax haven Samoa. Laia tax haven. O kampangi laia e fa. O kampangi e fa. O kampangi e kuila epa. O la uta tia fa ta tia tula vaenga lea. I le tofa ia fiu malos. I am not going to take. Lana mea lea, lana le mea apu tusiringa maa ngai le wongwhaia. Whaftai fiu. Whaftai, ala acknowledgement na whaafetai tele. Ua e amata mea. Whaafetai tele, ua e amata mea. Mai ole a ofiso soani, e wha lama atili. Mea au maia I au su e suenga. Ole wha lama lao, kupe inga waku Samoa. Leanga fa pe o privatization o mega fa le JPP a privatize ya assets a Samoa assets ale malo o Samoa o assets la le malo Samoa e ai ia le EPC e ai le le vai e ai e fangu le skeke e ai ia le maleva alele e ai yoi o assets o mai ale malo Samoa. E fai kau fia milionga le kau pe afakau. O isi assets e kau wale pilionga. Ioi, pe over to foi. A lela o aku geia kampangia. E aku Samoa my pretension, they pretended that they were going to buy these assets. Na wakuleo la ko kupe. I o e aku fo ngali fa pe o le la ma ko akula e privatize la own ma ko ya assets here, but that wasn't the aim. The aim was ya avakula ko kupe ya fa sorry kula fongo le earni ko kongo la ko kongo for example Australia avaku kupe ya kupe o kupe elelea kupe elelea ye earni ko Australia a the esela internationally ele taxinga. There is no tax. O ngā vaku lei Samoa. O le punga lau fai Samoa. O kupe ia lewa vaku. E whaakau ai a seta ale malo Samoa. Ai pepelo. E pepelo. O kupe ngā vaku Samoa. Whakanga whaangalue lea. Whaapea lala whakau. No. Ngā maua o singa e vangoa kod ese ai. Pum, o ese. E ave ese mai la tupe ia a kampangi ia. Ua sauai mala tax, ua sauai mala kupe whaopopo. Ai le tax singa I back in their country. Why? Because it's an international operation. O whailole privatization a Samoa. Ngai ulole ku ai ngā pisingisi le ien pisingisi peska. Yoi. Whela ia ingi mirionga mangi pirionga ngā lakum peska. E whaakau ai kong kalake ia assets ia malole. Whea oia. E se mea.
Nanga e sau ko kongo le pale menge, e sau ngā le ia ma le ofu lai ofu mai ai. Hei ma se mea e kasi. A kongo pe iso ngafale pisa, iso ngafale o losi kasi pe lua. Ere se mea la ngā e ongo maua ai. I kope. Ole awali peps umala ia Samoa. Peps, politically, exposed people. Peps umaya Samoa o la tauia e ma tele ia la tau. Le fai share ma directors i kampangia kula e pofa ku Samoa. Doi. Ole ala lena. Ua whainga tai atu ila epa. Porque malole I sairele. Wale ala lenga u whainga kai. O ngā ruese. E ruese lo. Ki kolo mang pisingisi wala maua. E maua. Ale leo maua mai. Theo, I will help. If I'm you allow me what to talk about because this is your work. This is your work and I'm not going to step on your toes. I only appreciate what you're doing. But what I'm doing now is mea uma ia kongi ia lauli. Yo, lauli le mali toa. E maua umai. Le au kuluku ia ngofo ngei, ma kuluku ia sa iai me lako mangakua. O kangaka ia lau le o kai whainga luanga ile malo Samoa. Kai peila le li ile au e lua lai kua ile pa. Tasilena. Director Ole Polynesian Investments. Ele ai sanga ngā ruanga o whaia, ale earn langa kai 4 milionga I pisingisi da, kampangi da. Oi. E sola nga. Upunga la maile, ole upura o maile. E ambi o leanga le sola. Kuri loa inga ai. Nga. E kuri loa inga le ambi o leanga. Sola ai. Ole upunga la maile. Yoi. Langa o maile fo I mea. Tu lou lava lau whaafonga anga Samoa. Le ala lena. O tangata umanei le makua ngofo. Ua matua whainga tā. O na whaamamolu le ropipi. O tangata umau a inga. O whaipule ia. Ua directors. Ma shareholders. I te tonu o pisi nisi nei I Samoa. Tangata ngā le ua whaafika uli nge kemini nge. Oi. Feel? Ala whangata I isa talanoanga I mele nei te mau kele I ruma. Ia langa mela na lela whatati atu ai ola ngā luenga la whai na au sosoni atu ai whaafetai mo se lau se fulu walu piriona lewa e amaya. O whai ako lau kala vaso elen ke ngei por vaso ki onku. O whai ako lau kala vaso elen ke ngei por vaso ki onku. Ia, o mana tua foi le mbea leanga. O manga kua foi le lau pepa leanga o kango sa sae. Lau pepa leanga o kango sa sae. Where did you put your things? Come on. I always put these things together. I never throw away anything of my investigations. I never throw anything away. Man, where did I put it?
Mana tuala lau pepa lena o no forma sa sae o whea tu lea. O le tasi vai valu, ma le fitu vai valu. Yoi. Lele ua maua mai i le forensic audit. Ua maua whamaungia. I le forensic audit, it's about 7.6 billion. 7.6 billion. Le tupelele iloa ngai. It's not millions, Samoa. Billions. Ai le whapela o le kupenganga le iloa mai le luas furuko sanga karuai. Lata mai neia. Laka mai neia. Le ele fiku kasmane onga. Ana whaapela. Sila la ile mea lenga whaasai. Ele World Bank, ma le IMF, ma le Asian Development Bank. Wanga makwa tapu. Lele ai. Pepelo mai le nguko kamalo le whai mai. Ya, ele ka viangi loans. Ele ka. Hole. Ko kiki ma waku le makwa waku pepa ie whamaungia in ka fia loans. Ma makwa plan loans sa mo makwa whawhao ilo wako. Ngumi whaalapu voko e whawhao ilo wako. Ya e lawa ai ma follow au le pepelo. E whawhenga e pepelo le kungu ele ka fiangi loans sa Samoa. La ova ma le 5% ai tālafu Samoa are standards. The standards in IMF, World Bank, and Asian Development Bank are any country, or a country like Samoa cannot accumulate loans that will add up to more than 35% of its GDP. O le tuonga le na International Monetary Fund, o le World Bank, ma le Asian Development Bank, e le mawhai e whaalapo tukutonga te tele ia le laulangi. O na whaava noa se atunuu pei o Samoa, o ngā loan, e ova aku ngā loans, ma le 35% o lana GDP, o le GDP, o le Gross Domestic Product. O le GDP lan Samoa, lea sai ai. It was about 2.4 million of billions. Al whalavelavela, wa ova aku le launa Samoa, ilunga male 5% Rona wingala, wa ova atu le launa Samoa, male kasi le piliona, wa le GDP atoa Samoa sai. There's have pay 2 billion. Ile kaimi lea. Ile tausanga le, wa ova aku la, ilunga. Yo, ka ofi mai lo le World Bank. Ta ofi mai le IMF. Ta ofi mai le Asian Development Bank. Ele koe kaliang i loan sa Samoa. Lele ai pesea. Ele esku lang whapengan kupu ia Samoa. E kana kai sidi kunga popoko o kia. Oi. Na. Kana kai e ke la lau e valea. Ele ai la. Ka lo fai. Le malu, whamuina, fia pito le malu. Tele, le mafuta mai. Sino mai tai TF Mayor. Tai le mafuta mai. So, na ovala, loan sa Samoa, mai le 5% o lana GDP. O le GDP a Samoa sai ai. It's about 2.3 or 4 billion tala. Dollars, because langai ole the medium of exchange ia tunu umalalangi ole tala Amerika. Lono binga o GDP sa mo sai ai. E tusale male lua tesi male ono e piliona tala Amerika a tu lai tala Samoa. Ke masalo pea male 5 piliona tala Samoa. A le fale vela wa ova akula le e ka la fo Samoa. Ile kasi le pidionga. Wa ova aku male kasi le pidionga. Wa ova aku male 5% o le GDP ya itself.
Ova kuma 5% o le GDP. Le ngā la inga ofi mai longs. Le ngā la inga koe waku ana rosa, mulpola ana rosa, ko kope ko konginga o longs ia, le sa avelika i se lau midionga le masinga. Ko kongi ai. Le a ko se ongo masinga kalunga i ko kongu tua sam, ile tua Samoa o tasi, ile fai ngā malo, ai wa pa mai lunga, mai le kasi kesi ma le lua pidionga le aikalafu, ile valu se lau miliona. Hei wā ai lai. O le ngā le kali le World Bank, ma le IMF, ma le Asian Development Bank, ile ngā luenga lea, ale ainga ile ainga. Whatotua ile tua Samoa o tasi, lena whai mo le urua iono masina lea. You can loan now. You can loan money now from the IMF, the Asian Development Bank, and the World Bank. Ale tali lau le mali toa male ainga whatotua ile tua Samoa o tasi. No, we're not going to loan any more money, but we're going to get money. We're going to make money. Tali le na ainga whatotua ile tua Samoa o tasi. Le ale tali ale ro pipi ia Samoa. O le amau ke fia ngofo I sei whaaola mako pisingisi ia lenga ngā hoi ei kupe Samoa. $118 billion. Mo mai Samoa. $118 billion. Alo fai. Le lau mai umaka kau ke valea. Okay. Okay. We are all valea. Yeah, we are all valeas. Kalo fai. Kalo fai. Sina mai tai chief man. Ole mealenga. O ke le ka wakuala. Ele, o te langona fo, ele ta o tu e fiu. Langa a ka wakuro. O koe sifi fo I la. Yoi. But, there's a bank in Hong Kong. There's a bank in Switzerland. Yoi. E ma sangi a vonga le e kumoia. Yanga la ko fia mea. A o ingoa la wo ia I lungo ke unga kupe ia. E ringi ingo Samoa. Oh, e ringi ingo Samoa. Ai maua. E su e a le trail. There will be a trail. Kai pia mon me ngana ole malanga loi. E sau ale laiga umi a loi sawaya. E ko kiki a kole fiku o fale ole ngulai o ala e alu ale malanga le ale loi la afe I yoi ai muli ya le malanga le aloi e ke mau le leile mea lai a makamai ai yoi e muli foi la le malanga le aloi amaka ko le amakanga e ke mau le leile mea lai fa pupunga yang ai la kulo le asa alo ia vai vela yo ole faina lena so Samoa Lauto pa ia Samoa yo Samo fainga e tau te le va lea e le ai lava. Se Samoa e valea. A tonu. Ona ole le ai o nkikeli ma le leiloa whenga ngui. Le uang ngofo I mwhapea mai. E valea. Ala ufa yaku lai au poko ma la ufa kikeli la. Neia. Saula oe lea e lo poko nela pasae mai fafo. Sau e alu e faise konga fiki le koko lea ua pe.
Sau e alu e whaisa konga fiki ia wavenga koe ola le koko lea ua peke sau e ke alu e wa aile le manga lea ua sosolo ai le lenga. Noi. Ngā laku lo lea ole poko lea ma kikeri le duako ma whaspepa ia. Laku lea ma ai o laku lea ma manga lea e lenga. Soli. Ke le ilola palan me la whai. Ai saur ka mai kiki ele i alu sea onga ele i umas ele i o se form 4. Saur ka mai kiki. Pingia ma le lenga. O ai lai poko. O ai lai poko. Nga. Nga. E ia ile whai vai sama sani na whai e lo Tamā. Ma koe ine ole ma te tō luo na yo tu whawhine. O e whai wale. E whai le pō. Ioi. E whai le pō. Nei ua ina mai maua ile soifua stasi o u brother-in-law. Ole tō luo sio tu whawhine matua na maliu ile tausanga le ntene. Sio tu whawhine. Ole lato whai wala. Ole mea ole o e lama uu. Ioi. Yo kena ngonga pe ole pa avo ingale e makua e ka e vai makua a u a kangol po le pa ale e ka ele po vai makua ole makua malolos yo a ola ia e fai yo e oi le po ai ofe a e lungo papa. O ai lungo ioi. Le laule anga i ole mea luai whaiva. Ua whaila utala lea. E o ai toi fo i mai mali tile mu. Ai o mai la mala unga uu. Ioi. Aga whaila le whaiva langa ai whaima i ila. Uri e la ua le va lea o Samoa. Luaku ma lole a luaku ma langa whaila kusi a luaku ma langa sukeka i luaku o ako i umam na ori leka lau ku ora ma leo Samoa o ako la oi whaile whaiva lea i longa winga lai ngal paule mele la whai o leo ma mea fo inga o apa ako whale e sali i ai ko nguri whai ai warunga pa mai ai lunga le bela i ai ka apei lalo i oi awale fai mai e poko. Ai paule poko lai fa lango e fam kalanga lea. O fa pepa. Walanga ile o ngale fa si pepa lana. Ile si o manga atoa. Pa wale me anga e nga ile fa si pepa nga. O su enga me mo wai kupe nga. Pa wanga me le fa nga fa si pepa. O su enga kupe. Enga oi. A piano for to peps or peps a Samoa, politically exposed people of Samoa. Ole au ngā oi umalenga lengo fo I kong le zapipi. Whatasi ai, ma CEOs. Lea lana whai atu lau tala I lesia u Faʻasoa. Anga whaau ngā ka kaukupe I a Samoa. Masalopo ua so upolu, so o savai. In motorways, highways. Wale toia whaina whanua o ainga e kau kako I lalo whamngorko whangore la whanua kere a wala. Ioi. E uma whai a wala, uma whai whaamakango fia a ko Samoa. Ele uma se laus furuvaru pirionga. Ioi. Le fiku kesi male ongo pirionga le iloange. Le piko la kalaka mai al fiku kesi male valu, fiku kesi male ongo pirionga le iloange. Le iko kongo forensic audit. Anga vaku ai la male fiku kesi male ongo pirionga nga. E uma awala I Samoa fai maisi mea lele I Samoa. Ele I uma le fiku kesi male ongo pirionga nga. Nana fai atu la utala. E kasi vai valu le mea lele nga whaangai. Fai ei fale kukulu la Ioi. A whea I fiku vai valu. Ha?
Waku kupe pisingisi ya Samoa makaka yoi. Tatau politicians maisi malo, ngaka fa pisingisi maisi malo. Wa vakula ko kupe Samoa fa mama yai. Ele taxinga. A foi la kai me ko liu mai kupe nga I ko yo la to tunu. Anga va kwa ke welengi tax. Leangi tax. Aisha. Leanga okupe e ala mai ile international relationship malo yelo. Po fai ngā pisinisi fa international. O Samoa. Ole ngangana fa crime. Ole ngangana fa criminal. Samoa is a tax haven. Tax haven. Ai ole sa ole upu a tax haven. Yoi. Ngai fia la ngoi pe ole wo ile langi. Yoi. Wo ile langi ngo aku ile langi. Foi. Ko yo ese mai. Yoi. Yolena. From talanga lalena. Feel malosi. I acknowledge you. I acknowledge you. Tamā lelele. After tele. After. Turisi Samoa. Ataile mafuta mai la ufionga. The real word I should have used was lack of transparency. And there is a lot of unaccountability. Unaccountability. No integrity. No integrity. I may say ala oele lo yisili. You've got no integrity. Wa fsili le ya oe le lava kusawa ala fsili le se ia fa pai lo fai ai. Oi. Se ia makua e ka fili ai ma fsili lo fai ke oi. Anga fa pe. Anga fa pe olo kama Paul Walwork. Anga fa pe olo kama Paul Walwork le anga ku wai ai e sa ilele le oki ku wau. Ala woki. Wo maliu Paul Walwork. La saukala. Ola saukala. Anga fa pe olo ka male lo fa pe mai pia. Ia le ele se si ole linga Paul Walwork le nga ngoki ei ka male. La lokala. La lokala. Still le lava mau. Le lava mau. Ola fa fika le lava mau. Ole tangata ua otu ua maliu. Ole mawhai ana toi tautala mai. Ole mawhai ana toi tautala mai le fionga. Le fionga ia vaile. Ole mawhai ana toi tautala mai. Ai oso mai mangei mea le lava mau. Ole a whawewhea ngai oso mai. Malengei mea ole le lava mau. O sila Samoa uma. Ele ngata I Samoa. A o Samoa lo ai tau malele. Sila I le aso na whai ele upure. Ia lea lau o iloa mai ngai. O wa ele ngā oki ai de kamalea. Kala lea. Lea la o iloa ngai. O wa ele ngā oki ai de kamalea. A whai la o wa ele. E la vea ai fo I la mala auri. I le ngofo manganga le mea lea. Ananga ke iloa. E la vea ai fo I mala auri. O whea la o iai mea ia. Whamakalanga ia. Whea o iai whamakalanga ia. Ele o iai se defamation. A le mea lea wako mōria inga I la auri. Ole koe recounta mai I la auri. O recounta mai I la auri. Ole whamakalanga le li le o tangalu. Wa fia ka ngaka I loa ai. Ma whai o komisinga police. Ia ngawa waku kupe ngai kamanga ka yongo se lau ar ka ngaka. Ioi.
fo mali poki ai. Ele o se tala na whaia e la auli originally. La auli le mali to. It didn't originally say that. It was a published story already. Le tala le na whai i le kamalolea. Originally, it was him that said it. Ele Jesus tangata. Ya lelau mangingo mangi lelau oilog me. O Paul Walwork nga maliwar kamale ole ala lautali ile na bea ali i sua wa elo suafa wa elo ingoa. Ole ala laukala. Sua Helen e po oilo ingoa. O lo le ti nga le tunu ule wa yai. I lo pio. You are corrupted. You've sold your soul like everybody else in Samoa. You've sold your soul to the devil. Ka ingo ingoi. Whawhawhanga e oso mai mangei mea. E le lava mori mau. Le aini mori mau. E le taumana o mia ni mori mau. If it's defamation you're talking about, e le taumana o mia ni mori mau, wala ma le kilipi le ole, opu lenga whai, o le mori mau le nā. Le mori mau le anga kongo, ngofo lenga whai mai le linga le o longo e po ile lingoa. E whai mai le se kapo ai vai la inga ma. You've got no integrity. You have no integrity. Sa siria ya lang fa pe mai ya. Sa siria fa pe mai ke malole. Ya le linga Paul Walwork lang ngo kia ka makikira. Sa se kula pala sa fa longo. Sa ye fa longo inala. Le fa longona lai la ngona le fa na e alo va ele. Se e la ngona. Lonka ma woki se va ngai te le alo fa iso ma. Nga e le la ngonga le. Se va na e le alo fa iso ma. Na e le la ngona le o le tinga. Ai oso mai mangei me fa pengei. O se whaamasingo. O se whaamasingo. Lale mea wa e whai aile ngā rua ngā whaamasingo. Ka ingo e. Yoi. E follow male o ona e koe kua ki a oe. E koe kua ki a oe. Lau mea o ona lea ua whainua i lea tunuu. E o ona le whaatawina o loua nganga i le te volo. O iai sau whangau, koe kua i lau whangau. Koe kua i lau whangau. I lopo le vea sole ke us. Yoi. Soli mō lali se ka vale sau sesi o lau whangau. Yoi. Ka ingo e. Ka ingo e. Longo mala kou au
Au sai kangaka ia pe aku. O ke laku ke paloka I Samoa. O ke laku o ke paloka. Makua saungi ange ngi fili ua mea. Kau ke laku ke paloka. Ingo e. Sa olele. Ole pia park. Ole pia park. It has well gone its use by date. It has expired its use by date a long time ago. Ua leva ona iai se stadium lelei Samoa. The levan te tauna iai. Ia la mea la fai hige stadium. A fai foi la se stadium. E o foi la ia sai nga koe fai ni fale kukuru pe o lako. Lako fale mai e lelo o male pelepe lalo. Iai. Ale poko I orka malo le sol. E fai anga mea male pelepe. Mea ele a kosa ka ilima kausanga e koe male pelepe. Anga fale maku wa ingiska ngaka. Ka ingo ingoi. Ka ingo ingoi. No you silly? In a relationship, Naomi. What kind of relationship are you in with Naomi? Yeah? Which is actually a conflict of interest. A conflict of interest. You shouldn't have a relationship for her in any form. In any form. Friendship? No. Shouldn't be a friendship between you and Lomkora. You were not put there to make friends with the then Prime Minister. You were not put there to make friends, to make relationships. What kind of relationship do you have with Lomkora? Now we know the kind of person she is. So what kind of relationship do you have with her? Yes, it is your human right, but you are a public servant. You are a public servant. Sa le te tau na whea ni. Ngoi. Yeah, for lost a relationship. Kena ke ang iau fela. Ya sinava yanga mana melen tupu. Pole mea o makua fa pongi sale ni la. Ya bu. Le ai la lolangi. Pole to a relationship na li. Right? Thank you for your say. Ulava po mele. Ela says, I've taken my foot to my few say. So as a public servant, you shouldn't have developed any kind of relationship, any which way available to you. You shouldn't have developed a relationship with any
any other public figure in Samoa. O me ala le kopu. Ka o Faʻasoa nge la ma fanga ma fanga la le mele wo ye. Oi. Yo foi lo ko ki ola. E ke ola fua. Kalang le fa. Le fa uma kola fa kalang le fa ilo yisi. Ka imo boy. O le mele wo ye Samoa. Ua sili atu le leanga o le discrimination lewa i Samoa. Na ilo le tūlanga na iai Afrika i subject. Ua sili atu na leanga le discrimination lewa i Samoa le taimil nei. Na ilo le tūlanga na iai Afro-Americans i tutonu Amerika. Ua sili atu na leanga le tūlanga lewa iai Samoa. O le tūlanga wa sili e na leanga ona o tangata e kasi ale ko inga kaka one race, there's one race, Samoans. Ai fa piko i runga le Samoa kai nga fisi le Samoa ma fifi pepa ila le Samoa ai koso mai le Samoa i la koso mai ki nganga vala amo o kafe koi kuri a la koso mai ya. O le whailonga tangata le nā Samoa. Lewa yenge. A le whalawelawe. Wa whailonga tangata, whaalango I mea sise. Wa whailonga tangata e kau pungi ai le ke leo le ngā oi le ngawhai. O tangata o mala le lawe vea I le ngā oi lea. Le awe ngā oino mea tō tino lea tunu. Kangaka uma, kangaka ngā leai, mo whainga kā haina mea, kai mina ngai. Wailoa la tō ainga, wailoa la tō whanau. E ka whea loa, ko inga lea, ngā loa lea. E ka whea loa, wa leise mea, leise la kou. Yoi, nea ngā leo kopu. Ali lau kafi. Ali fong koe. Ja. Sawa. Ja. Ja. Le ala le ngai ki nganga fa yakur kuma lolea. Ele hai maseisi anga fa. Yo. Ele hai se upu. Le hai mase upu e kasi. Yo. Ole. Ta ka ika le ali. Nga umama le upu nga ele umama le upu e whalonga kura ka ngulu mai fafo. Le ma fofau. O le ma fofau. O pōna o le atunu una filifilia mai e o mai e avea ma whaipule. O Tamā matina o I tūmalo. O le e le anga wha. Ele anga fa. Ele ngala. Leleu. Wai no le leia como kiki le nga le ka pele fa. Wa e lucky. Wa e lucky. O le fiso soani ala ainga fa tua ile. Tua Samoa wa tasi ke oe. Wa e ma wa se faku le lei. Na ni ma ale lei fa ngai lo faku. Tamā iono. Ya. Se le ba. Ai o ngaku ai nganga. O e loa. O le e afifio ona o le tunu. O le e talanoa. O le kalangoa ka kapopoko. Wa le manga e oko. Ko ke valea uma.
il kau ka malo le ai oi elo no tai mono ka i mongo ya mongo ku ia lo ulu ngale se mea ngale ya pe se pu ngale mongo ki lo ulu ingo ya ka le mato ainga ai maulo ko mi ya ke oi ile no o tato tunu ulo to pa ia malu to malu awa le fatawina awa le mai maulo to traimi tatia mai ata o le ai la bar kaimi o ka kali ko ai fa ele kaimi fa ele ton fiti ai awa nei fa ma I maua lo to traimi mau foi ni tinga se fina ngalo aki ai pe a foi la to ai ngata ia le o kinga langa le o maua le mele le ka lango ko ai oi ia le lopo sesi le lire por ka mai kaile le lopo sesi ngao o shareholders por directors o pisingisi ia le wai kongi o me boni ia na ele ke kinga wala wa kinga yoi langa le o fa longo mai ele lilo la ko mele le konga o tupe o ma ia na to fa ngao ia o tupe o ma le tunu ia na to fa ngao ia e koe fo'i uma I te tonu I tangata Samoa. E toi fo'i uma tupe ia I tangata Samoa ai ko woko ke ai nga o I kang malala. Ia nga. Oi. Pai o le ngoa mataile ngā si o Tamā li. O le ngoa mataile ngā si o Tamā. Oh. Ia, lena. Si o watali. Da ua malo le ia. Ua malo le ia si o watali. Ua uma. Ona faila o whengai ngā male atua. Ua o whamangalo. O kou mea la ia kau ai mai keiminge. Ai, dale, a mai ngisi mea lelei, a mai ngisi mea malolosi aku. Pau ngar ko ai ngā mamawhai kakaunga ko o iai. Ka lo whai. O mai I ngoa fake. Pau nā mea tō te mwhaina whaia. E le mwhain ko o mai ko I ngoa sao. Ia wale anga ia e su e kwa o ko maua. Ioi. It's all right. It is your human right. Ai paule mea o te popole ai. O nai ia u na inga sale vi ia ma Tamā tina. O no o le tunu u ia ma whailaunga whale polu tō whinga. Ioi. Ia mai se fo o ngā ialo ma whanau teine. O tina, tātou, avese ngā mea. Avese ngā mea ngā, oi, Paul, ia, ngā. E le leira ngā wala ngai. Valo ma ia. A kawhi kaui fo, ia le lola, te keu, wa whailau number 1, malau number 2. Ioi. O le mea ngau ke popole ai. Walanga wa ula. Pia no whai atu le amatanga. E kere mai mawalo kai mi ke ki ngā I fua I se kanga ka se vanga ngā. Ioi. Le ua umano o wha maa ngalo. O lo watali ila ua I luma o le li'i. Ioi. O I le nofo a li'i o le tua. Ai kam whaila oi. Le ke lau pa whale mai. Si fai po fere me ke o iei wala ngai. A fai o oele ke ngau ia kupele kungu uleala le olo wika mai oso mai mangiko I ngā whamkaranga. Ia. E ke ai ngā ola I kong manala. Ioi. A o kupe o ma ngā leo ko ke ngā anga ma ko ngā o ia mai la kungu. E koe fo I o ma mai lawa. Ioi. E toe fo I o ma tupenei.
It's tonu le tunu. Ia no develop lo leo Samoa. Ese fai ngā mā lo le lei. O lesi la le lei. O le toi o mai umo tupe ia le tunu. E le toi iai se ai tā lafu e fai e Samoa. E wha moe moe. E kokongi e ngi kūpulanga e le i whanga ngau mai. Wa le upuna te mā lo lea. Wa koa fai ai ka lafu. E le i whanga ngau mai kūpulanga la kou ke kongia. Irresponsible. Irresponsible. Pa wale to inga responsible. Wala wali umana ia le la lo vale mai. Wala wali uma ia e la vea lai le collective responsibility le posa ka manole. These are parts. These are members of the collective responsibility le refer ia ka manole. They have no collective responsibility for Samoa. They only have this collective responsibility for each other, for themselves. Tangata uma ia le ko kongo pisingisi ia le o whaironge. O le lato collective responsibility lunga. Ngu awangi whai se kala. Awa lavangi wha pēr mahama. Awa. E maua lo e, ia e maua whai lama i, maua ma i. A leo maua. Leo maua. Yeah. O tūlanga la le nā. O le tūlanga le nā. Kēs ti tōm whātai le mawh. Aua le whaamama whāfua. O le mea lea, e le se pola moku i kua. O le mole mea vone ngale o le mole mea o le lefu. O le lefu o le kapa. O le kwai nganga lea. O le mea vone ngale o le lefu o le kapa. Ale e whaki ngā isu ia. Ioi, kako kari e iai. Kako kari e iai tu ai ngā o langa ia. Wapa ular ko ai ngā o langa e. E mwhainga la ko whaia. A o se upu alawa pe front up. E saula. E face to face. No la. Ele ai la. Ioi. O le ko ainga le. E valo mai a. Ngā saua o whekau i kuku. Po laua kua i alo ka vai. Le vai makua o le a whalongo ako le a pau. Ese le vai makua. A lai wha pia mai. Ia kua i pia o ngā manga ia. Lenga. So, whaangalo la. Whaangalo au ale popole fui. Ala whasolo tātou talanoanga. E mai mau fuar kako kaimi ngai ko i ngā kangaka. Ma e mau alu tātou taimi. So, lau talanoa la le nai, le susunga lea i le kamai ka i le lo i sili. O te ofo. I lou le a mana ia o lou tamali anga. O te ofo i le mawhai o na e whaalongo i lou lava conscience. You've got conscience. Ana e musu o tu alo conscience ia oi. Kua se kele lau mele o whai. Se lau mele o whai. Awa le mawhai. Wai ko kongu i. Wai ko kongu le mele. Ka ingo. Samoa. Tātou, whātalitari. O le whamasinonga le i le aso a tai au. Ia, oso, ni au. Ia, e whaita talo o tupea. Matatalo i le tua. E so soni. Whai loa le mea moni. Whai loa le mea amia tonu. Pe on tātou talanoa. E iai mea le lei ma mea sao. According to the human being. A le mea lai sao ia te au ma le mea le lei a te au. E le sao mai le lei le stangata. A o le amia tonu o le atua. Po ai a oe. E ke sipaloa. Ma e mala lea. E le o ia te oe le amia tonu o le atua. E kasi alar ko i ngā kau e kau ai oe. O le tangata angasala. Ai. Le amia tonu lale nā.
lea tau sa ili nei tai au. Ha? So, kalameli alipia, me Iafeta, te le lava I lo tau mafuta mai, e selota, whaftai le tua. O te whaftai le tua, ona o tau, whaafetai tele I au tau whaamurianga moa. O te le masalo. Ai whapea fōi ona o toi, whafoi atu lau tau whaamurianga. Whaamanuia tele le tua I ate o tau. Wā lava o tau, lava singa o au tau ngā luenga, o au tau tiute, o whanauia o onga. Whaamanuia tele le tua. Whaamanuia le tua. Tātou fia whaatasi. Tātou fia whaatasi. Tātou o whaatasi luma o le tua. Ia ana whai mai peteru. Ua tātou te whaiangi kalakala ngoangai. Na. Ai o tātou talatala noa nei. O ngat kūranga la lea. Ioi. Lea ua au mai ngei. Le aingi mau. Le lavangi mori mau. Ioi. E isi me ta upu no fia tala noa. Ai si whapasi ia le maka upu. O ki ngā I loko. Ioi. Ua matoa ai ki ngā lo loto I le. Lea mai ngā lenga mai e loi siri o le mea lea. Ioi. Alo fai. O le au whaasalalau. Ia te au le awa mani ngā o e te tau ai. O te mtua hawa, ma o whaalo alo. I le media Samoa. Ai le avea lalo whaalo alo ma lo uawalena. E pupuni ai. E whaaleo o manatu. I mea o te le fia ai. Wa pe ko ke fai mai ala yama. Ya. O leo wa umanga faila o journalism course at S. A freelance investigative course leo wa. E faila ili University Australia, Macquarie University. Se fulutasi vai aso na faiaila o course. Ioi, o ke leo whapeakula a mea la, kau wholak ni mea wa. Ia, a mai la lau tau media lena, te whaaloalo tele. O te matua whaaloalo. Ai whaamole mole. Aua tau te tau lea ngaina. A mātou polo kalame I e what. Leanga o mātou, o tangata pei o au, o manatu lelei, o mau, o fonti, o Tamā lelele, to whai a whiu, o I la mutu, o elevisi, o I maisi. Lupe matisila. O mātou, o la mātou tiu telefai. O le tau longolongo. E mātou te tau longolongo. O le mātou tau longolongo la lefai. E mātou te le o a ia lava. I lau tau matawha yoi. Le media. Tau te le o ia I lau tau matawha yoi. O lau tau matawha yoi. O le li poti. O le li poti o mea olo o tutupu. In a neutral sense. In a neutral sense. I say it again. In a neutral sense. In a neutral. I will find noa.
o whaanoa ina ua o whalongo. Ua tuua ia, mātou, whaatasi ai, ma le aulango lango le ainga, whaatotua i le atua Samoa ua tasi. Ua mātou abusinga le media Samoa. Ya tau lava i lo tangata. E le ma i maualo o kaimi. E le ma i maualo o taimi o te itai i se tangata ma se mea, it's not worth getting stressed on. Ai ono o nā iuso ia e pei fo i o lo tangata. Wa e ui lava ono ufa peo lewa o journalist. E ui ana fa peo lewa umala o course fa journalism. Ai, e tutusa mātou. E tutusa mātou. O mātaula, we don't have to be neutral. We don't. We don't have to be neutral. Samoan media? No. No. Ele pei o le sia li lele o kangaka. Yoi. O kangaka i wha umangi la le kanganga. Yoi. Kangaka? Ya. Ele pei la o le li nga le fe mai o ngai stand in the middle of what? Middle of what? Yeah, middle of a pool of nah. Yoi. I can still feel in my whanga. Yeah! Kanaka? No whalongo i le. Sunga le ataua, ya savea. Sau no savea pe lofa tele ya te oe ona. Wa loa. E tau muri ma sosoni ya te oe. E te tau muri ma e sa sosoni. To le sunga le ataua. Yo aula. Wa whalongo a malitutoa. O whapea. O ke o whala u le ngei kangaka. Yoi. O ke o whala u le ngei kangaka. Yoi. Oi, o kangaka? Ah. O ke o whala. O le ana iai. Role models. Sa te tauna whai mana. Idols. S.A. Broadcaster. O sa vea ele whaakafa nge alto le sunga le ataua. O ia o le upule o le sunga le ataua. E o ia le kausa o ia le upule a. Le wha o ngarik malo lea. O le lawia o whasalaunga. Ala me ufa pia ai ngei kangaka. Me ufa pia. Oli le li'i. Yes, and you. Yeah. Thank you. Whaatai mo le mafuta mai. Tasi le uso, oli le li'i. Yo, yana ia fo I tau mawhai. Yeah, o mako uma. We don't have to be neutral. Langa, we are not declaring ourselves as media personnels. We are not media personnels. We are supporters of ainga whatotua I le tua Samoa o tasi. Ele ai la se mea. Ele ai se mea. O ke neutral ai fua. O lau whinau. Ma lau a venga le kau. Ma lau tu amo le kau amo. O le mātou ainga whatotua I le tua Samoa o tasi. O le ngai mele kipule. O ke le o popolea. O ke le o popolea. Isi kangakai, a leo maua. Leo maua, o tangata uma nei le kau mawhai pe ia. I koe fo I mai koe inga lea. Koe fo I mai malo lea. Ona. O pisi ngisi ngei leo wha akuku. E wha alu ei ko pe Samoa. Ia.
O te le tau tala i le sifa, walau i loa, le kūranga le i le sifa. Ioi. Walau i loa le tūranga le i le sifa. Ai a whaila o ti ngā mai, le media Samoa, ona o mātou. Koe kilo i whai whaingolo tūnga luenga. Toi tilo, toi tanga i wha o tau, i le whainga o la o tūnga luenga. Aua kou ki kusikusi lima. Ma aua le tau le pua malafo mai, tau le pua masai pe o la le sunga lau le mari toa, tau masai. E le kei whai kala ia o kou. Ioi. E le kei whai kala le media Samoa. Le ki o fo i le whakaua inga. E ke milenga whai koe le choka mi Samoa. Sa I too low level NUS, too low le NUS, o le ave fua le malo Samoa I Meta University. Ako o mai mako NUS qualifications ngei, e kongo ngei. E kukusa ko NUS qualifications nga. Le level 3 certificate le 13. Ah. Tulanga le na. Ai awala le fa ya kufile mu la fam talang I'm not o look down. No va tu lo fam talang to low level le ave foa o le fetu pupula mai Samoa o le NUS. Ai wala na fa ya tu nei la fam talanga. Ona o fighti onga ma fina ngalo yo wa yoi wa kalafo mai ia matou. We don't have to be neutral. We don't have to be neutral. We don't have to be. We are not media outlets. Ma we on fanga for tonga luenga na o fai. Nga ko ele o se media outlet. Nga le alu ai file interview, you ga file interview mo fai ok facility. No. That's not it. That's not what you do. E te matua alua e sa ili le source. Le source o le mea leke mga o fai ei lau kala. Fai ei lau tustusinga. O na fai leo lau tustusinga le fa ai tu au. Al mea o kou le fai nga o pingi fasili. Yoi. O mai le ngofo. Yoi. No. Tulanga lena. O te whaalo te lei tupu ma tamalii. Whalebolu tō whinga o loo. Whainga nuenga o sui o le media Samoa. Aore tūlanga lena. Ona ua lafo mai le whaasea. Ioi. Ma sa whea ai fua le maa ave le fua. O mato. We are all fast, true and through. Nena? E le mawhailanga mako neutral, e whaila mātou ngā luenga, e promote ma whaailoa ai na mātou pati. Le hami o tōnu o le tua. Ioi. E kou ke whai kia mai la ia mākou. Ala mea le aru, se si o le mea ngalo sia pola ukele, e pola e ringo le mea. Ioi. Mea, la mea le aru, se si o, whai e interview o le mea langa, ma sei whanonga kula e po ako mea ngai whai e. Ma ke le lopong interview mea ngai whai mai ngā, po se kau whaale, o ia ngā, o le kau whaale anga. O le wha mauninga, o le kau whaale anga. Ai o lai le li ile sia pola ukele. Ia masalo po la inga ke kau ilo singa mea. Ai makwale ilo ase mea. E matua zot. Se mea nga ke ilo.
A whai o langa media le whaingai. Ka lo whai. Ka lo whai. E o malo la le robi pi. Le lola po ai koe whaonga i eilanga. Nanga whasile ki onga. Yoi. Le lope avei. Oi whale fo ingalen ka la foi meli aso ia. Alu ai le la fo meli oi. Nga. Karakara ngoa ale ava ma whai eanga whaleanga. E li langa. Oh man. Ka lo whai. Ka lo whai. Kangaka. Kangaka. Yeah. He. Faʻasoa ia lo whaiva. You got a forked tongue. You got a forked tongue. Yoi. O le winga whaile nā o lo wolanga. E te tala a ai. Te le mawhai ona e face to face is tangata. Ma whaasao. Whaasao. Lau tala noa. You will never, ever be able to share your true opinions. Is a debate. E ke whaalongo mai loa. Is a debate. Ua a makanga ai oe loaka. Ua a makanga ai oe pi. Ma kia ia leo. Wa e solo muli. Le e ko ye se mea. So kanka. Yeah. Alu pe whailo kanka. Ya nga. Mela nga we lucky. No, I'm not gonna go back to that. Not gonna go back to that. So, ole, what tato whasoa lana? Whasoa. Lau to wha, fiu malosi. Carry on doing what you're doing. Mo Samoa. Ele mo se vi ingo se tangata. Ai o lau tau tua lana. That's your form of commitment. Ile sa ilingo le amia tonu. Rono winga la. Lo whafonga le tua i lau tau langa naisi. Langa i leo whaia mo se vi inga. Ai whaia ma le alofa mo Samoa. O le mea langa le mga koila uri o la koi poko. Ia e ngaka ia la le poko le ngai Samoa. Yoi. E le o iloa mai la i Samoa, le poko la i Samoa. Le poko le i ngā kungu ngei. Yoi. Au tana ngona ua. Wala wala tātou whasoa. Le a. Se sau le tātou tu muli. Ai o te le i. Pamawai atu mo le nei aso. Ia i whapena. Batu lava asu aso atu vai malu i poenga ona o se mata upu ua ou tautala iai ia po oni la fonga fo i ua ou whaia ua le tautamali ia po ua le tau i lau tau whaafonga. Ia. Fo i asi mai futu. Toi whaafo i mai ia teau. A ulava upu. Mao umafaufonga. O tūlanga fo i le au le ano ma le mafau le ano filosofi mai lunga le tātou whasoa ua afu ai ona outou sila ma ioi moutou mai moa i ni la fonga le tala whengai Samoa e matua atu o le tau mwhai i eise whai mai tangatai ai e loa le tangata. I lana ngana malana tu. Malana savali malana tautala. A whaia o fua ia o ainga na tutupu maola e ai. O fua na, leo o fua mai. O ngana na e whiala e ai. O ngana na e whioa i ai. O ngana na e momoe ai.
toi fiala e fo i lesi tai au, o le ngangana le na mamanatuna. Le tio fo i la, pe a fa pe leo se mai lunga i, fa pe a leo lako, o kua inga nganga e kau ke masangi ai. Fa malulu atua i la i loutou pa ia, ma loutou mamalu. Ona o la fonga le tusa fo i loutou sila, ua a whaina ai i loutou finangalo, a la tatia mai o le a, si whai isi fuafuanga. O la u wha matalanga lea ai, toi e watu lava nana u tau wha fonga i le, to whalwai malai le asfroile. Lena whasalalau mai i le tātou whono i le aso, to na i o le vai aso nei. Lo tātou ainga whatuatua i le tua Samoa o tasi i Wellington nei, o le au suia la tātou whono i le aso tōna i nei aso tolu se fulu tasi o me, i le hall a le PIC Multicultural Hall, i Pitoni, o le address o le 2 Britannia Street, 2 Britannia Street. O le address na Britannia, BRITANNIA, Britannia Street i Pitoni. 2 Lua Britannia Street i Pitoni e iai le hall le na alana le PIC Multicultural Hall i Pitone o le a usui ai la tātou whono lona tolu. Tātou whono lona tolu. Ia, wa iai fo i la le manatu i lautou laulau. O le a whapea ona whaia tātou whono. O la tātou whono i aso to o na i muli o masina uma. O le a tai masina ma whaia tātou whono. E alofa atu fo i lautou pa ia ma lautou ma malu. Ai o nisi la mata upu e longo ina atu. Ia o le a longo sa ia lava lautou pa ia ma lautou ma malu. Ia pe ausu la tātou whono i le aso tonai. Ai mo le aso lulu nei, mo le laulau, i le sunga i le whailautusi, sunga i le tautupe, sunga i le sui taitai whono, sui whailautusi, ma le sui tautupe. O le a whaia la tātou whono whatasi ma le Events Committee i le maota o le susunga i le whailautusi i le aso lulu o le vai aso nei. O lea whonotanga, o le a tātou talanoa ina i, la tātou agenda. Ia po o mata upu e tau ona whailo i la tātou whono i le aso tona i o le vai aso nei. So, wha mole la le Events Committee, lau sunga i le sui tautupe, sui whailautusi, ma le sui teitei whono. E mo o mia lo tātou awai uma i le maota o le susunga i le whailautusi, le aso lulu, o le aso lulu, le ono i le fiafi. E whaia i le tātou whono le na o le address o le sunga i le whailautusi, o le 91 Waitako, Waitako, Waitako Street i Lower Hutt. O le Iafeta, Waitako Street i Lower Hutt. E pe ala o Waikato. Ia ai le Waikato la ai Waitako Street i Lower Hutt. So o le address le na o le sunga i whailautusi e fia whaila tātou whono nei i le solulu wha mole. A iaini wha anoi wha mole wha o ane i le tātou whailautusi. Ai taletonu wha moe. O lea wha pea ana outou wāwanoa o mai mo le tātou. Whontanga tāua lea le Events Committee ia ma le tātou lau. O nai tātou te ieinai me. Ia ona tātou soalau pule.
ia o le iusuia le fono malu o le tātou whalafitonga, mo le tātou ainga fo i whatuatua i le atua Samoa, ua tasi i le asotonai. O le tātou fono e amata i le sefululua, ia ai mai i le afolefa. O lea ua tuu mai le afolefa, ntufa pe wha mai ai le ono. Ia a le wha mai ai le wha, meme ia kuaila, ia ngea ngai le afolefa i mō tāpenanga muli muli. Lea ngai whaila mātou, o le mātou fono tatalo. E le mwhaina o misia le mfono tatalo o le mātou e kalesia. E whaile mātou fono tatalo i le lima. O le lima sa masanina a mata mātou fono tatalo i le ono. O le fiafi la stona. Ia le utu mai luma lango vavena pōngisa. Ia o le lima la. E whaiaila mātou fono tatalo i le mātou e kalesia le mātou falsa. Ia o te fia iaila na mātou fono tatalo le na. Le lalana le a whaiaila tātou fono sfululuanga i le wha. Ia ona tāpena pena, on tapena lea ma wha uma ni tāpenanga. Tau le afore wha, tātou ta apea i lea. Ai, o le wha mtalanga le na, o le aso, o le tātou fono foi. Pe ona wha ilo atu, wha mole mole. Ia, loutou pa ia ma loutou mamalu, sauni mai le pleita le suyus fono wha mole mole e po le ainga foi. E pule lava po le ale le mea tau te tau au maia, ie. E tali ei lau tau sura, ia ma whaise wha malo singa alo tātou ainga, ia e maise foi. O le au nā le atua, ia tāma sā o le langi, o le ama whaiona au ai atu i le aso, e tātou te mafuta whaatasi ai. O le aso tōna i foi, e whai ai a tātou whai ngā soa, apitonu. Whai ngā soa apitonu. O le aso tolu tasi le tātou fono. Ia ai aso sā o lo anga fua. Ia o le aso mua le nao iuni. E le aila se me mwhai un tātou whaia i le aso sā. Ai o le ao tātou whaafeilo ia le tātou. Le tātou wono se fulu tau sanga o le tuto. Tasi o le tātou watunu pele i Samoa. Whai ia tātou whai ngā soa i le aso. I le aso tonai. So ale pitonu. Fa mole mole lau to whasengi. Ole au whafso tai atu. Lau to whasengi. Ia. Se ia lofa lava. Le fia mana o mia lava. Ia lau TJ e wha o ngā i la tātou fono lea i le aso. I le aso. I le aso tonai. Ia. Ole au whaso tai atu. Lau to whasengi. Ai. Ole. Whalinga lana i lo tātou ainga. E tātou te wheiloa i le aso tonai. Tālo sia i le lofa ma le anga le lei o le atua. O le a taitai ngāti i ai loutou soifua ma sa mātou wola. Tātou auli atu le nāso tātou wheiloa i o whaifo isi lewa i le i wheiloa i lo tātou ainga. Wā lea sa i ai. E au kila ngonga i kangakanga i nisi wa ainga le. Ei, whea mea ua whai i ai le ainga.